Akubingelele mbukelo umsakazo wakho Eswatini TV igama lami ngithemkosi Mbuyisa. Ngibingelela nje mbukelo isehlelo lakho lithi Litsini Libandla. Ingane leli hlelo lakho lasibakho nenzabadedenkholo esithathela khona eBhayibhelini lelingcwele. Ehlelweni ngembukeli siba nabo bafundisi nebantu abaqeqeshekile ngetinzabadedenkholo nangenhloko nje tsite lesikhulumisa khona emsakatweni. Ngembukeli nje enhlala yenda ehlelweni angihambi ngedwana ngihamba nabantu labadzala namhlanje sikhulumisa indzaba ye depression noma ukucinzeteleka ngokwengqondo. Angihambi ngedwana ke mbukeli ngihamba nabantu labadzala ukhona dokotela Reverend Dr. AMC wakadlamini usuka lapha ebandleni lase International Tabernacle Church. Ngihamba yedwana lomzala uhamba Ndoni yamanzi wakamdlalose psychologist noma ke mchwephesha wetengqondo. Ngosami angicale ngawe dokotela babe ngivusele babe. Angivusele emaswatini babukeli belihlelo labakhona khona emagumbeni lamana kangwane. Amen. Ngosami angivusele Ndlalose. Siyafusela masandla amahle uyinfokoto lenkulu ukuthi sikhone kuba ne platform le kanjena. Ngicela kubonga nje thina Mbuyisa singangena senzabeni ukuthi ukhonile ihlanganisa tenkolo nelingqondo ngoba phela umuntu uba mind body and soul, so bese sibamba kana kuphela kana lifoto lethu kufuneka balance. So ngithokoze kakhulu and I'm excited. Ngathi kube nawe mbukele ekhaya, stay tuned ungasayenzawo. This I believe will be something that are worth it and life changing for the better. Cha uyativela ke mbukeli lapho ekhaya ngidawuqala ngawe make Ndoni yamanzi. Mbukeli ekhaya utawukhumbula ukuthi sisuka eminyakeni lophelile seminyaka lomusha usemusha lomnyaka lesikiwo. Imali tiphelile ngabokhisimusi awube mnanzi ngabokhisimusi sadla nyalo likolwa sethuvuliwe. Depression ihlasela emakhaya ngakuthi kude imali tikolwa lapha nalapha imali kufanele ihambe tiye kuphi nakuphi. Ngicela ukubuta nje kuwe make ukuthi nasikhuluma nje ngekuhlubeteka kwengqondo noma le depression isuke sikhuluma ngani mama? Umbuto lomhle kakhulu loyo. Ngicabanga ukuthi phambilini itolo bekungadiwa ukuthi kunemvelo so depression. Hawu lafika ligama. Hawu wonke umuntu depression. Bese kujaya siyadivela phela. Yebo stress. Ngikuphulela shukela, ngikuphulela hayi. So lately besizama wenda awareness lokuthi umbani bathi ukuthi kunegula emphefumulweni before sifike nasengqondweni lokuthiwa depression. And depression kugula njengonke ukugula lokhona. Akudingeki ukuthi ube ne depression ngoba wena so ushonelwe ngoba wena tholahlelwa umsebenzi ukuthi kuna a specific reason for you to be depressed. Ngalesinye isikhathi lokugula sitachaza kanye nemfundisi dokotela Dlamini ukuthi lento kuba i-build up yakhelana akufike nje namhla ukuthi boom sine depression. Asimani sikudiagnose ukuthi first i-patient ingene namuhla una depression nange amaphilisi no. Okay ngiyangibonga kakhulu make dokotela njengemfundisi njengamelusi welibandla ngiyafuna sibuke kakhulu ke thina ngala ngaseBhayibhelini babe ukuthi eBhayibhelini lelingcwele kuyakhulunywa nivele ngedepression ikhona invele khona inene. Okay Nalemavesi lamanye lakhuluma ngayo na usengawayo dazo ugoke solongawayo sendawathi lamu ndakunika linye nje nalele ngikuphathele lona nalila. Okay lithi ukhathateka kuyamonzisa umuntu kodwa live lemusa limenta ajabule. Ukhathateka kuyamonzisa umuntu. Khathateka ugcina uluza utawufakaza naye ethathela. Okay Uthi uma une depression unale anxiety ngaloko kukhathateka uyonza dawuthi esikaleni ubone sekwahlahlile
bese bathi labanye uyajima unjani kanti ukukhathateka. Okay. Lokusho ukuthi makanjalo sine nje asikakhathateki. Singaka. Sinothile. Sinothile right. Ngabe make I depression nje noma lokuchithela kwengqondo man. Kubangwa yini? Longakusho nje man. Yes, ngiyajabula lokusho ngumfundisi because I-depression kahle kahle vele igama lalo leSwati kukhathateka. Okay. Ukhathateka kusho ukuthi khona lo ongasahambi kahle ngalendlela bohlose ngayo engqondweni yakho. Ngicabanga ukuthi babutangudla utangalana ngoba naseBhayibhelini siyatshelwa ukuthi bhala phasi. Take whatever you do, you think, write it down. Kungasala ngqondo kuphela. So, depression, it's a diagnosis of depression nje. Umuntu umbona ukuthi kufanele ngabe sekuqale uba njalo 2 months to 2 years. And then you can diagnose depression. And depression njengoba ubuda ukuthi bangwa yini? Most of the time kusuke ukuthi ube nekukhathateka ngithi baba. Ukhathateka lokuthide ngenteka ukuthi usekhaya kusemsebentini emendweni or wherever you are in the community. Ukuthi lokukhathateka make lokukhathateka lokuchubekako lokungakuthi ngikhathatekile lamhla kusasa sengright. So kube long lasting. Okay. And yes ngiyavumelana nelivesi lemfundisi ukuthi uyonza. It's part of lama conditions for us which is fear of depression. It's either weight loss or weight gain. So the appetite is one of our indicators. Ukuthi ubonjani ecaleni. Ungacabanga ukuthi indona amanzi ingaka nje eja kude akadli. Bese sibuka labo cameraman ude ngemagodfo nje badla. So that takes us to the inner man. Ngicabanga ukuthi umfundisi dokotela sizovumelana ngako ukuthi the soul, that is what is depressed. Nasi sakuthi manifesta lamtimbeni sekukhathele lokufana lomthwalo lomkhulu kangaka solo akunakeki. Sekuthi ke angimanifeste ke la ngentimba ke khona utomane siwe hawushamile imele ngedokotela. Okay. Dokotela ngiyabonga make. eBhayibhelini nawufunda incwadi yaMateyu 6 verse 31. iBhayibheli likhuluma amagama lamakhulu lathi ungakhathateki ukuthi uyawudlani, ungakhathateki. Umuntu wami ngedokotela ukuthi nasipazalwa nesikholwa sisinzisiwe siba nako imvele ukukhathateka ngekwengqondo noma ukukhathateka nje. Ukukhathateka kwemuntu lophilayo emhlabeni. So lonke uphila utawukhathateka. Kukhona ukukhathateka kwesikhashana. Ngoba kune event, kunesehlakalo lesendekile. Okay. Noma kunento lokumele inteke kodwa ayikenteke uyibhekile. Noma futhi kunento loyesabako nje uthi lento lena nginteka yenteke ukhathateka kungakenteke. I-anxiety unekuthi yathi nakungenteka nkosami ngashona phi nami. Nakungenteka nje nkosami ngashona. So uhlala kuleso simo sekukhathateka khona lokusengikadeki kutakwenteka kodwa lokunyakwesaba. Wesaba into longayibona. Lokunyeke ukhathateka ngabangela ukuthi ubuya kuliphi ekhaya. Okay. Kuthi imali yesikolo setiyavula ke nkosami nako ke nkosi yami. Hey setiyavulwa uyakhathateka uyadivulwe. Wetshele ke imali kubethele wetshele lakho. Ufune lokho akubethele ukuthola. So ukhathatekile njalo. Ndakunika nje good example ya Jesu. Jesu waphila abehla khathateka ukuthi abantu abafuni ukukholwa. Yes, lokho nje abantu batawugejwa lithuba labo laba bekubo. Bese kubuya yena. Nase kunesiphambano sesilapha abekhuluma ngaso. Uthi ndawahamba ngofe esiphambanweni. Okay. Kodwa kwathi nase kufikele hour kusho wena Mateyu 26 uthi umoya wami ukhathatekile kuze bese kufele. Okay. Nakasho njalo abebuka tindo letidako anticipating ukuthi kutakufa kutasiphambano sitakapi sitakanje. Kwase kuyamkhathatha la. Kwase kuyamkhathatha.
angifuni ke kusho ukuthi kwagcina kulungiseke kanjani mhlambe siyagcina ngako lokho so ke bazalwane bayakhathateka nabani uyakhathateka noma kushiwo ukuthi ningakhathateki ukuthi indawudlani wala liphumile kodwa siyakhathateka ngoba thina sifuna ngathi lento singaba nana kakhuluma Jesu bese kuyaqhamuka kanti inkosi ikhuluma tinto letawudenta manje ayitendi ngekuthi ufake ikhadi ku-ATM bese tiyendeka ngoba kwakhiwa similo nakuthiwa utawuthola ukuthi ufundziswa ukukumelela wait on it wait for it ngaleyo ndlela bese lapha nawubhekile ukubheka ngekulangatelela umoya kulangatelela it builds you up emotionally kodwa umoya wekungabheki lutho depresses you kuyakwehlisa I'm expecting nothing but I'm expecting something to come khona kutakwendeka ujabule amasebonga kakhulu dokotela ngiyakade vela mbukele ekhaya ukuthi sikhuluma netinjula kuchopho lapha abantu labadzala bayasikhela nje ngosiyami make Mdlalosi ingabe yini nje timpawu the depression kunembuke lapha ekhaya mhlambe imphethe basakade yes ngiyabonga ngicela ngekubonga futhi kudokotela babemfundisi lokuthi uyibeke ukuthi na Jesu wake wakhathateka a lot of my patients lengibabonako baba embarrassed ukuthi yathi ngiyakholwa I shouldn't be like this labanye and again ngosi with all respect labanye bathi bayaya for spiritual counseling batshela ukuthi kweshumi usakhokho kweshumi wagcina nini kenzabeni wagcina nini so the conditions if you don't fulfill certain conditions esonveni vele tabanjalo kanti cha it's very natural bokusangibuda ngetimpawu ngicela kubuyela kancane nje ngiyithanda le platform kakhulu ukuthi sometimes yes kuyendeka ukuthi ukhathateke because kwendeke infothide kodwa ngalesinye isikhathi kwendeke ukuthi ukhathateke nje ke kube konke kuhamba kahle lokho sikubitha ngokuthi ku chemical ema hormones letinvo niyati ukuthi bomakena kakhulu abayisikhatsini ufuneka ukuthi lo mtimba adjust ukuthi uye esikhatsini makena kade 12 for instance imvo dashinja benelaka abenjani so nakithi kungendeka kusama chemicals lakhatha emtimbeni akasabalance kune lesibita ngekuthi happy hormone serotonin kanje ukuthi lo mtimba wakho akasayiproduce le hormone leyo lekwenta ukuthi ubone tinvo kahle konke wena ubona konje nako ke sebaqalile maye nabo umuntu oshela ama good news asiphela vele wena unjalo you can't see any beautiful thing in anything and normally sithi ngicela ganga licona umfundisi ngimbonile nakathi sizamathi thombe ngimbonile alisula la le lens khona kutophuma isithombe sibe sinhle kakhulu so sometimes that's when depression so bona konke kugloomy kubi konke nje awuboni indlela ukuthi ungaphuma phi khona la so that is one of those lokuthi ufilishe helpless and hopeless two uba nema funny illnesses so nema migraine so ne backache so nema ulcer emehlo akasaboni kahle bawa sabodokotela bazama lokho nalokho respond enakusiko so a lot of people nje ngiyakhumbula ngisaqala ngiyamangala ukuthi it's my 15th year entaleni volena nangisaqala bebakwado ukuthi ungisa ngidonga ngiyahlangene kanti these things setifuna ukudilisheka setinengi kakhulu setingcwabelene kakhulu sibile ukuchamba kanjani also kungaba hereditary lokuthi ulufudo angathi ukuthi ngisho kahle kungenteka ukuthi konke kahle mawumuza kahle ekhaya ujabulile but lokuthi la ngadini yakho gogogo nababe nabani bebana depression now don't fall ngiyafisa manje ukuthi siphinde sibuye staphe sikhulumise embukele ekhaya ngiyakholwa ukuthi uyasitakala lapho lapha entoni yamanzi Mdlalose uyasichazela nje uyeva ukuthi ukhuluma technically
uyasita nje sibabukele ekhaya. Siyabuya ke mbukeli sachiya khona Dintona. Angubungele mbukeli esingavule umsakazo wakho Eswatini TV. Sihlelo ngembukeli Litsini Libandla. Sikhulumisa indzaba ye depression noma ngekuhlubeteka kwetengqondo. Ngiyakholwa ukuthi ngisho kahle la ngekukhathateka ngetengqondo. Angihambi ngedwana ke mbukeli ngihamba nebantu labadzala Reverend Dokotela AMC wakadlamini usuka lapha ebandleni le International Tabernacle Church ilapha kaManzini. Ngosiyami ke mbukeli yakahamba edwana lomdzala uhamba nandoni yamanzi wakamdlalose clinical psychologist ngichwephesha ngentengqondo. Ngosiyami lapha besikhuluma la emdlalose base ngiyafuna ukuthi nana Dokotela kube khona la kushoko. Dokotela ukhulumile lapha make wakhuluma ngendaba yokuthi nibafundise niyabakhathata nalabazalwane. Bathi nesibafikana niyoba cancel nibatshele ukuthi ngoba abakhiphi intishumi. Ngiyafisa babe ukuthi nawo kube khona lokushoko ngalo njengebantu labadzala labakhanselayo. Oqala nje angibone ngakethu ukuthi oqala indzaba yemuntu nempilo yakhe enelisondvo akusiyindzaba imali. Indzaba yemphefumulo lowafakwa uNkulunkulu kumuntu. uNkulunkulu adala umuntu ngemfanekiso wakhe wabe somfaka umoya wakhe waphila umuntu. So umuntu ngesinkulunkulu ubanti siyathi ukuthi unemtimba nemoya nemphefumulo njalo njalo ingqondo ihamba nemphefumulo. Kodwa ke noma kunjalo ukuphila kwemuntu kude lapho uNkulunkulu afuna lutho khona kuzomuntu asetakala. Because uma singangena nje sikhulume ngeBhayibheli yonke into oyikhokhela imali seyakukhokha kule ngolo yaNkulunkulu. Because Jesus paid it all, wabhadala konke. Nasendaba kubhadalisa sengicala ingolo lengasiyo yebuKristu. Seyicult ngiloko kwekudukisa abantu. Wazi wabedukisa abantu kusho ukuthi ucabangela wena. Ngoba lo muntu nawuthi lothi akukhokhe kweshumi lothi nje wengeta le depression lokucinzeleka lokukhathateka. Dakuduma lidula ukuthi angishaya uNkulunkulu utangishaya. Kwenteke lokho abafeyile abantu bathi bakutshele lokho. Ucinzeleka kwanoma ngangibani ngakubekisela nje ngithi kwehlala noma ngangibani hayi ngoba hana abengakhokhi imali abengagwenede umuntu nakathola depression ayithola kuzakwabo. Elijah umprofeti omkhulu kaNkulunkulu wathi asakwehla umlilo oqhamuka ezulwini ukuthandaze yena wathi Jezebel nawe qho ngidakubulala ngoba sobulele abaprofeti bami. Wabaleka Elijah uhlala enzabeni wafika endani lithi wahlala phansi wabheka phansi wathi uNkulunkulu akungcono kunebakithi akungcono kunalabo abaprofeti thatha umphefumulo wami. Waba depressed bathi wathatha inhloko ibheka lamkhathule emathanga wathi angisadzinga kuphila. And God came over wafika ngulothi wendani la wasiyamtshela nyakade hamba ubuyele kuphi. So if depression if so long uphila kwayena Jesu na utawunjala amaveze lekhothela lapha encwadini ya Matthew 26. It's very interesting. Uyabatshela lapha esenikhuluma ngesolution tobeka sana. Ngosami uyadivela mbukeli ngosami kuDokotela. Ngosami ke bebesakhuluma la ngetimpawu te depression. Mhlawumbe nje kusita umbukele ekhaya ngekuthi idingaki vele inhlobo dayo depression. Diningi kakhulu. Kucala nje maybe no diagnose uthi depression. Bese lomunye sithi mild to moderate depression. Bese lomunye sithi major depression. Or major. Noma severe depression. And then leyo depression leyo kakhulu ku severe depression sithi MDD, major depressive disorder, with or without psychotic features. Lokusho ukuthi ukhathatekile and bese sebona indvo letingathi ingqondo seyithiphile noma usaphila but
unale depression yodvana isengakwenza ukuthi mhlawumbe bese ucala uyobahlola esibhedlela sengqondo sodle amaphilisi ngoba le depression iyahlupha lena Nkosi yami na ungakhokhi na ungakhulumi ufele ekhathi babe dokotela Nkosi yami with all due respect even this morning that was my prayer uthi simakathe yathi uthi when I come to me no ngenithwele maye ngithwele angadi ukuthi ngithi njani and kuba nale relief ukuthi you've given it to God kuzahendlisha and thine nibafundisi asiphikisana siyasebenzisana kimi nje asikavumeleki medically kahle hle ukukhuluma tenkolo because lo muntu ngabe uyokumfundisi wakhe and thina singala ka clinical ngala kakhulu ka treatment ukuthi ungaze ufike ngale ka mental so thina wa more on the preventative ukuthi uye ngale ka mental. Yes, so preventative and curative. So you were asking about the symptoms. Ubone mhlambe night iphelele umeze uhleli ubheke phansi akasafuna ukumisana namuntu and bengiyeba ngahlala sijabulisa asihlekisa lana Depression. yes akasa umtimba sowushintshile sofuna shashalale na sekuseni liyashisa ilanga yena soluvala emarketini akafuna ukukhulumisa umuntu ningathi nangqongqoza ufulani so uyathetha Clearly, ukuthi awungathi imali yethu ngikumiseka ngiyaxolisa. Ungcono as a parent uba likhuni kakhulu nokubona ku spouse. Umcala ngakho nje. Ukuze babe athi angisasabuva kahle la khaya. So uyathetha nasekamerweni inkonzo sakhona ikenda vele nje sosilwane. Ngicela ukuphosa kuwe kungasuke hostess. Iphendule dokotela nayo useyikho. Letizathu utalo ukukhathateka dinyenti. Nguvakhe. Lokunye ngeke akuveta ngathi kwesaba nje. Wesaba into lekhona, wesabe into lengekho. Okay. Lokula ngqondweni yakho lokwesaba. Okay. Kodwa la ngihlola ukuthi ngashona phela. Nalituze lina kakhulu nje. Tawuwa ke nayini. Sekuvuka emantikela sekunje. Kona lokho sekuletha kucinzeteleke emoyeni wakho. Ngabe kutawudlwana lakithi ngoba umbila ubovu netshani bubovu akusangeneke emasimini. Icala lapha inzake ukukhathateka. Bese kuba nalokunye. Uyabona nje njalo nyalo lesikhathi esikuso lesi. Tivuliwe tikolo. Uyakubona indlela ikukhathateka ukuthi ngakanani. Emakhumbi emkwacweni abafuni ongele bese wasebenzisa kunikisa abantwana esikolweni. So bafuneka ama-quantum nemakhumbi latsitele. La bethu bono ababafuni thina lesathenga manje wazathengela abantu abesikolo asikhathatheke sinalo. Thina lesihamba sawutsheleka imali yokuthenga letinto leti asikhathatheke. Uyabona ukuthi ukukhathatheka ugqole yonke indzawo. Hamba ku taxi driver or taxi owner uyakube emakhumbi uyanoma nganguphi uyakubetha ito wonke umuntu uphila ngekukhathatheka. Ngeke nje kufuneka bekhona indlela ukuthi sisite abantu ukuthi bakhone simo sekukhathateka ukuthi bakhone kusibamba kahle. Edokotela bengifuna kuya lapho baphe ukuthi nenda njani nina njengabafundisi. La ngifika mina ngikhathatekile noma ngibonwa nguwe noma ngifikela mina kuwe ufike wende njani wena uyangikhansela noma uyangithandazela. Ngiyakulalela. Number 1 ngiyakulalela. Okay. Uthi uhlushwa yini. Number 2 ngubuta imibuto etoka lokukulalela. Sengibuta uthi kodwa uhlala kuphi uhlala nabani nibangakhi bentani lekhaya. Tinto thamba njani ekhaya. Ngithole nje emuva gogo usekhona yini malume usekhona yini. Uyabona into enjalo. Utaso uyeda ke lo muntu ngoba nanka uqonze inkinga ukhathathwa yini nomshaka ngawe nabakithi. Imvumbi lehle kanje ngathi akamdlalose ukhathathwa yini. So ke sengiyamvimba lo muntu. Icala lapho ukuthi hamba lemvute naye lo muntu utobona ukuthi ukuphi nyaka. Ngabe sokhanza ukuthi lokumphethe kamadimba akuchamuke nalemva into lenteka nje masinyane. Into lemehlele nje kulamalanga. Incenye waliwe
Oh, encinye uganiwe noma uganile noma sotethwele tinto tekuphila nje lo myakhathade ngiloko lo myakhathade exam azabaleke la classini njengana ngilowathi iphepha waliboka memete eclassini batobha akusilo ukuthi lo number babelatelaphi asiyeke le khona ukukhathateka ngenhlobo letinene yes cha masebonga dokotela babe ngosami lapha make Mdlalose magama akho nje make la ngaba magama yangasigcinene ngabe vele le lokukhathateka lesikhuluma ngako nguvile ukubala ngetigaba kuyanike lapheka yini uyasitakana yini umuntu ngakho yes umuntu uthi sita yena ngiyathanda nje lokusho umfundisi ukuthi umbutile ukuthi ubeka tandla umnika amaphilisi wendani you listen. Sometimes in my office ngestulo sofa wami ufika uyobheka etulu khanze kusikude sitakusho ufika ukhale sukume amala khona liphelile I feel better thank you so much wow uma uyathi ukuthi ngiku environment la ngakhona khokha I will not be judged and it's confidential. Sometimes most of the time asisho lutho kibo lokuthi ative ukuthi ish yathi ngimoshelana ngayimoshela already a solution ibuya la kuye. So the solution is within you. It's just that chemically you cannot trust yourself enough ufuna ku validate ngulomunye umuntu. So kwamanje simo sibi kakhulu baningi abantu labakhathatekile abakhoni afford psychotherapy bathatha iqembu bhale phansi ithi bakhona solution into lento phuma la. Ngiyabonga kakhulu make ngenxa yesikhathi ngabe siyaqhubeka siyakhuluma Dotela ngiyacela babe nawe usho amagama akho ayigcina nje ngibalelisa nekhuthata nje babukele emakhaya sibe simaswati sekuvule ikolwa imali kadikho. Yes. Angithathe nalucingo lwami. Ngithi wathatha Petro nemadrodzana lamabili azelele. Wacala kufikela ngumunyu nelusizi. Wathi kuba umphefumulo wami ulusize kuze bese kufela. Kusho umuntu lo ne depression. He was highly depressed. Uyesuka la kokuqala usho yena abamhloboloti. Uthi wafikelwa bumunyu nelusizi wasuyakhuluma umphefumulo wami ulusize kuze bese kufela. Akakugcinanga le ngekhathi wathatha labantu labangi-3 boJohn naJakobe naPetro wathi phungulela kubo awukufuyi ukukhathateka kwakho ubuke ama trusted friends abantu bethembile bese ke sokukhuluma nabo wabatshela wasothi ke hlalani la ngisaya lapha uthi nje linzani kanye nami ibambele ekukhathatekeni kwami angifuni kuba ngedwa funa nilinze kanye nami be with me lokukhathateka kwami wahamba waya lapha ke wafika wathanda waphinzwa kwathi ucheka bangani bakho awukhulumi kanye uphinza ubuye bangani bakho guys are you still with me kanza bathumekile wahamba waphinzwa abuya guys are you still with me how madoda 1 hour nje nimane ningisupport uyayidinga isupport ngalamafishane ngibamba isikhathi Jesu waba ne-network of friends lababa naye ku last depression yakhe angaya siphambanweni. Petro, John and James abengabashiyi awuvusa umuntu ofile angabashiyi. Uyabadzinga abantu laba right around you lotahlo khuluma nabo. Ngaliwe intombi angikhoni ngisho kulala. Tshela abangani bakho. Hayi ukuthi nabo bese bayakuntshontshela le ntombi yakho sebakubangela depression but yiba nebantu lonabo lokukhuluma nabo ubhobokelane nabo ngelimi loluhle nje lolunye have some kind of people lawucoca bese bakubambise mthandazweni Jesu la isolution yakhe wabathi ngithandazisene wegcina la kwento yakwendani abefuna ku escape kule depression wasothi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngingabi njalo ngifisa I'm surrendering everything to senginikela konke kuwe. Ayibe njalo akenze inzando yakho. Amen. uNkulunkulu uyakhona kusisita sibakhe. But inkinga yamakholwa nebantu they can't wait for God. They want quick service.
Mbukele ekhaya sothi vele uyamdzinga umuntu eceleni kwakho, uyamdzinga umuntu lotokhuluma naye kuze utirelieve ungagcini soba ne-depression sokugcina sekufuna uye komake emdlalosa. Mathatha lethuba nje mbukeli akubonge lapha ekhaya la usibukela khona, ngabe usibukela YouTube, ngabe usibukela khona kusigujana wakho. Siyabonga nje kakhulu mbukeli ekhaya. Siyafisa futhi uva umuvo wakho, inombolo ikhona kumabonakudze, besikhona na ku-Facebook. Sibhalele usho lefisa sekukhulumisa emsakatweni. Ngale kwaloko ngithathe lithuba ngibonge kubantu abadala ukusihlonipha. Siyade ukuthi kuyaphithitela kubhizi, but nje basihloniphile saba nabo lamuhla emsakatweni. Nawe mbukeli lapha ekhaya siyakubonga kakhulu. Mina igama lami NGCONDVO. Sibukela ukuthi enhlelo elandzelako emsakatweni wakho Eswatini TV, sibuko semaswati usale kahle.